Ndaba ezithe ngiyabona ukuthi kukhona into siphathele zona. Yizini mhlawumbe usiphathele zona ngoba okwakho inondaba ezitha kulula kakhulu. Kuukuthi kuphela mawufika la usaziso ukuthi abantu baphatheleni ngoba abantu bayidinga impilo ndaba ezitha. Kakhulu. Usiphathele indaba ezitha namhlanje. Engibaphathele khona namhlanje ababukeli bempunga yesintu ngiphathe kakhulu lokho komama. Yeah, ngiyabona. Omama lana kunento ekuthiwa umnandi wodumo. Igama lawo umnandi wodumo kuyenzeka ukuthi mhlawumbe umama mhlawumbe usanda kubeletha. Yeah. Uma ukade usanda kubeletha ngithi kumele uclean. Kumele ubuye uclean uyiclean ngoba ade kuhlela ingane for 9 months. So kubalekile usubuye wenze njani uyiclean uyigeze ngaphakathi uyiclean ubuye esineni ube right. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu osifazana abantu besifazana manje sebeyathakathana manje. Thola ukuthi mhlawumbe khona mhlawumbe usekwenze something mhlawumbe umnakweni noma ubani. Yabo usuthi uma unobaba ekamereni uthotha ubaba akasezwe kahle. Yabo uthotha akasezwe nje kahle ubaba noma ethi yashaya kodwa phela ngeke eze kutsheni. Kunjalo. Yabo ngeke eze esho. Kodwa usiyambona ubaba usiyak-avoid isikhathi esiningi. Thothi usiyak-avoid nje usiyak-avoid usebuye edleni ngaphandle. Yabo kanti wena umama la ekhaya uganile. Noma ungasagananga kanti umaqondana. Yabo so lento le kuthiwa umnandi wodumo iyahlanganisa yabo uma ukuthi mhlawumbe kusekhona inkinga ekhona ingathi nje inkinga eziningi zenanazi lo mnandi wodumo uyayisiza. Uyabo uyacleana uma kade usanda kubeletha mawukade mhlawumbe ubaba usiyambo senokubalekela ngeke ezesho phela ngithi sekusekhona inkinga lapha so lo muthi lo uyawuthatha nje upheke ngo5 liters uma kathi uqede ukupheka ngo5 liters udama uyiphuzela nje half a glass ekseni half a glass ntambama angithi lapha uyakusiza ukuthi ibuyele kahle ibe right kube khona lokho kushisa lokho kuba khona lokho yabo so lento leyo iyakusiza nje kakhulu abantu besifazana kuba khona lembiza kube khona nekhombo ikhombo yakhona khona nanetiye la khona khona netiye nalokuhlanza inanazi ukuthi ibe right ibuye lesimeni ibe right ubaba ibe right ubaba engabaleki ubaba kumele ehleze khona ekhaya. Omunye umuntu ndaba ezitha uzothi uma mhlambe mina ngopha kakhulu uma ngiyenza ukuyini noma mhlambe nginesilumo kakhulu ngoba la abantu besifazana izona izinto lezi ezibaphatha ezinye ke nabo ke bazoshaya la kwinombolo yakho mageba bazibuzele bona eminye imibuzo ukuthi ngeke nimhlambe bakwazi ukusizakala kulezo nkingi kodwa lokho engikubalulayo ukuthi omunye mhlambe uzokhala ngokuthi uyopha kakhulu umenzi kwenzakhe omunye akhale ngokuthi isinya sibhlungu njalo nezibeletho njalo iyamsiza kakhulu umuntu okanjalo ukuthi uyopha unenkinga yesinye ama period pain into ekanjalo lembiza yakusiza lembiza isiza kakhulu even abantu thola ukuthi wena osabathula abantwana yabo usabathula abantwana ngenxa ukuthi isinye sakho sinenkinga yabo so lembiza yakusiza ezintweni ekanjalo yebo ngapheleli lapho kuba khona uma ukuthi nje usufuna umntwana ke uyangifonela noma ufuna umntwana usungasikuthola khona lokhu kuphela usuzothola nje ikhombo yonke ephelele ikhombo yakhona yabantu besifazane yabo lo khombo ke uyayithola na kanjani umntwana usuzomthola leso uma abonje makuthi mawuthi uNkulunkulu ukudalela ukuthi umntwana umthole basi ngenxa yezimo zempilo abantwana ubathole uyabathola abantwana uma usumtholile kumntwana into oyenzayo uza kimi nengubo yabo ukuze phela umntwana ekhule kahle ukuze umntwana ekhule kahle izinto zakhe zihambe kahle yabo uze kumina uzomgeza umntwana yama ukuthi umntwana akumtholi la umntwana uyamthola kulembiza le sekuhlangane nokunye uma ukuthi lo muntu usuke ummiselile ngimmiselile ngoba omunye uzobuza ukuthi kungane ezoza ekhaya manje uma umntwana ummiselwe kubalekile ukuthi lo muntu wayekumisele uhambe uyekuyena ngoba usebenze yena nethongo la manje mesefikile kumntwana kubalekile ukuthi ufike umlethe noma usuke egoli yebo kunjalo